Mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburusiya bwagaye Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje guceceka ku bacanshuro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaje irwana ya 23 ibintu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe atahwemye kugaya. Uburusiya kwa gatatu tariki 19 Gashyantare bwanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikomeje kuruca bikarumira ku kibazo cy'abacanshuro b'abazungu bagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abacanshuro b'Abanyaromania Leta ya Kongo yari yarabitabaje ngo bayifashe guhangana n'umutwe witwaje intwaro yo 23. Mu kwezi gushize abarirwa muri 288 barwaniraga n'uriya mutwe mu mujyi wa Goma bamanitse amaboko nyuma baza gufashwa koherezwa mu gihugu cyabo banyuze mu Rwanda. Kuva abacanshuro batangira kugaragara muri Kongo kugeza bahavuye, nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane w'Uburayi cyangwa Amerika kigeze cyamagana Kongo kubwo kubakoresha nubwo amategeko mpuzamahanga abuze ikoreshwa ry'abacanshuro mu ntambara. Ku 26 Mutarama ubwo abagize akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye kateranaga, Ambasaderi Rwamucyo Ernest uhagarariye u Rwanda muri uriya muryango yagaragaje ko Kinshasa yakabaye ifatirwa ibihano kubera gukoresha bari abacanshuro. Ambasaderi Rwamucyo ati umuryango mpuzamahanga ntiwigeze ufata ibihano ku ikoreshwa ry'abacanshuro muri intambara, ibintu binyuranyije n'amategeko ahuriweho n'ibihugu by'ubumwe bwa Afurika yo mu 1977 ndetse n'amategeko y'umuryango w'abibumbye yo mu 1988 habuze ibihugu gukoresha abacanshuro mu ntambara by'umwihariko bagashyigikirwa n'abakuru b'ibihugu. Rwamucyo yakomeje avuga ko itabwa muri yombi ry'umuyobozi w'abacanshuro muri Romania witwa Horiciu Potra mu Kuboza kwa 2024 byagaragaje uburemere bw'iki kibazo cyo gukoresha abacanshuro mu ntambara. Ariko ubu nta gikorwa na kimwe cyo kwamagana aba bacanshuro muri Kongo cyakozwe, haba kakanama cyangwa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kuwa gatatu ubwo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone hateraniraga akanama gashinzwe umutekano muri Loni, ikibazo cy'abacanshuro muri Kongo cyongeye kuzamurwa n'uhagarariye Uburusiya wanenze Uburayi na Amerika kuba barakomeje guceceka nyamara birirwa bamagana ubufatanye bw'igihugu cye na Afurika bijyanye n'umutekano w'igenga. Uhagarariye Uburusiya yaragize ati ndagira ngo by'umwihariko mvuge ku kintu dukwiye guhagarika abantu bose bazi ariko bakaba bakirengagiza ingingo ijyanye n'ibikorwa bya Kongo ikoresha abacanshuro bigenga b'Abanyaburayi. Twese twarababonye bishyikiriza ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO amashusho y'abacanshuro b'Abanyaburayi bajyanwa i Kigali yakwiye isi yose. Intumwa y'Uburusiya yakomeje igira iti twizera ko biriya bikorwa bidahura n'uko Uburusiya bubona manda y'ubutumwa bwabo. Ikindi dutewe impungenge no guceceka kwa bagenzi bacu b'Iburayi na Amerika kuri kiriya kibazo nyamara birirwa bamagana ubufatanye bwacu n'ibihugu bya Afurika mu bijyanye n'umutekano w'igenga. Yavuze ko iceceka ry'Uburayi na Amerika riri mu bikomeje kwenyigiza amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Intumwa y'Uburusiya yagaragaje ko Kongo idashobora kugera ku mahoro arambye nyamara iki gihugu gikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR. Yagaragaje ko hakwiye gukemurwa impamvu muzi kugira ngo amahoro aboneke, gusa nanone bikaba bigomba kugerwaho hari uko mu 23 ishyizwe mu biganiro Leta ya Kongo igirana n'imitwe yitwaje intwaro badacanwa. Ibi uhagarariye Uburusiya yavuze bisa neza n'ibyo inzego z'igihugu cy'u Rwanda zitabemye kugaragaza, ibintu benshi bashingiyeho bakavuga ko igihugu cy'Uburusiya gishyigikiye u Rwanda mu ngingo nyinshi rutanga kuri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest yagaragaje ko nubwo abakuru b'ibihugu byo muri Afurika batanze umurongo w'uburyo amahoro arambye yaboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwo budashaka kuwugenderamo. Mu ijoro ryo kuri wa 19 Gashyantare 2025 imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano, Ambasaderi Rwamucyo yibukije ko ku itariki ya 8 Gashyantare abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba East African Community ndetse no Afurika y'Amajyepfo SADC bahuriye Dar es Salaam muri Tanzania bafata imyanzuro y'ingenzi. Muri iyo myanzuro yashyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union harimo usaba ko imirwano n'ubushotoranyi bihagarara, ko ibikorwa by'ubutabazi muri burasirazuba bwa Kongo bikomeza, ibiganiro bya Nairobi n'ibya Rwanda bigahuzwa, Leta ya Kongo ikaganira n'imitwe batavuga rumwe irimo nayo 23. Uyu mudiplomate yamenyesheje akanama ka Loni ko u Rwanda rushyigikiye imyanzuro kandi rwiteguye gushyira mu bikorwa irureba nk'ibijyanye n'isubukurwa ry'ibiganiro bya Rwanda, ariko runamagana uburyo Leta ya Kongo ikomeje kwirengagiza imyanzuro yo muri Afurika ikajya kurusabira ibihano mu burengerazuba bwiza. Ambasaderi Rwamucyo yibukije ko Kongo yahisemo kujya yitabira inama zo muri Afurika ikoresheje uburyo bw'iyakure cyangwa se ikanga kuzitabira. Yatangaje urugero rw'uko Perezida Tshisekedi yanze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu bya African Union yabaye ku itariki ya 15 Gashyantare hagahitamo kujya mu Munich mu gihugu cy'Ubudage. Yagaragaje ko mu gihe abakuru b'ibihugu byo muri Afurika bakomeje gushaka ibyatuma burasirazuba bwa Kongo bubona amahoro, Leta ya RDC yo yakomeje guha abaturage bahuriye muri Wazalendo intwaro kugira ngo bakorere abaturage urugomo bigera naho bo ubwabo bayadukira batangira guhangana nayo.
Rwamucyo ati gukwirakwiza intwaro kutagenzurwa kwatumye imitwe yahoze ishamikiye kuri leta ya Kongo yirwanya. Twavuze kenshi ko leta yongereye imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ikayikwirakwizamo intwaro akavyuka kavuka. Twabiboneye mu mfu zatewe na Wazalendo n'urundi rubyiruko rwahawe intwaro kugira ngo ruhangane. Ambasaderi Rwamucyo yibukije ko nyuma y'imbwirwaruhame ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kwayikwamba Wagner yo kuwa 29 Mutarama 2025 isaba abaturage kujya mu mihanda muri Kivu y'Amajyepfo, hagaragaye abofisiye mu ngabo za Kongo bazwi binjiza urubyiruko mu mitwe yitwaje intwaro. Mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, Ambasaderi Rwamucyo yatangaje ko u Rwanda ruzakomeza kwakira impunzi nubwo leta ya Kongo ikomeje kurusabira ibihano, agaragaza ko izi mpunzi arizo zikomeje guhungabanyirizwa umutekano n'imitwe n'ubutegetsi bwa Kongo bwatanze intwaro. Yasobanuye ko abarwanyi ba M23 barwanira uburenganzira bwabo kuko uyu mutwe ugizwe n'abahunze ubugizi bwa nabi ukorwa n'imitwe ishyigikiwe na Kongo, agaragaza ko u Rwanda rudakwiye kwegekwaho umutwaro w'ubukungu bwa Kongo bwahungabanye nkuko byashyigikiwe n'abakuru b'ibihugu muri EAC, SADC na African Union muri rusange. Ambasaderi Rwamucyo yavuze ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana na leta ya Kongo ukwiye gusenywa hashingiwe ku myanzuro ya Rwanda kuko bangamiye umutekano w'u Rwanda. Ku bihano leta ya Kongo isabira u Rwanda, uyu mudiplomate yagaragaje ko ibyo bihano biba byakemura ibibazo byose byo mu karere rwabishyigikira, gusanga amateka agaragaza ko bihabanye nabyo. Rwamucyo ati ibihano biba ari igisubizo cyangwa ingamba zikemura ikibazo cy'akarere, u Rwanda rwaba urwa mbere rubishyigikira, ariko amateka yabigaragaje ukundi byenyegeza amacakubiri bigasubiza inyuma umuhate w'akarere. Ambasaderi Rwamucyo yasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano gushyigikira imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC kuko ariyo yafasha uburasirazuba bwa Kongo kubona amahoro arambye. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gifatanyije n'umutwe wa Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi ngo cyagabye igitero cya drone gihitana uwitwa Colonel Michel Rukunda uzwi nka Makanika uyobora umutwe wa Twirwanira. Ni mu gitero cya drone cyagabwe ahitwa mu Gakangara muri segiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye Kinshasa bavuga ko abasirikare batandatu barimo Colonel Makanika wanze gukomeza kwihanganira uburyo abaturage badafite kirengera bakomeje kwicwa na Tshisekedi bahasize ubuzima. Umwe mu bavuganye n'umuryango wa Colonel Makanika yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko bamubwiye ko yapfuye. Gusa mbere amakuru yavugaga ko Colonel Makanika yakomeretse cyane. Iki gitero cyagabwe mu rwego rwo guca intege Twirwaneho kuko hari amakuru avuga ko iri hafi kwihuza n'umutwe wa 23 kugira ngo bakomezanye urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Colonel Makanika aherutse gutangaza ko nta kibazo kibirimo gukorana na 23 kandi uri wese wifuza ko akarengane bakorerwa kahagarara kuko bose bafite intego yo kurengera abaturage bicwa bazira uko bavutse muri Kongo. Twirwaneho n'umutwe w'urubyiruko rw'abanyamurenge wishyize hamwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ukomeje kugaragaza ko ubu bwoko bukwiye kwirwanaho aho gukomeza kwicwa urusorongo. Umutwe Twirwaneho wakomeje kugenda uhuzwe na 23. Leta ya Kongo ivuga ko ari wo muzi w'ibibazo by'umutekano muke uri muri kiriya gihugu. Nubwo bimeze bityo ariko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje gusaba leta ya Chad abasirikare bo kuyifasha mu ntambara ihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro ya 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kongo na Chad ni inshuti zikomeye kuva muri 2022 ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahabwaga n'umuryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo hagati CEEAC inshingano yo guhuza ubutegetsi bwa Marshal Mohamed Idriss Deby n'abatavuga rumwe nabo. Mu gihe ingabo za Kongo n'inshuti zazo zikomeje gutsindwa na 23, Tshisekedi yatekereje ko Chad iyo hari icyo ishobora kumufasha muri intambara atangira kuganira n'ubutegetsi bwayo. Ku itariki ya 7 Gashyantare 2025 Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Chad maze Marshal Mohamed amwemerera kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bamufashe kurwanya 23. Uruzinduko rwa Tshisekedi rwabaye nyuma y'iminsi 9 abarwanya 23 bafashe umujyi wa Goma. Abacanshuro b'abanyaburayi bamufashaga bo abasirikare b'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC n'abo umuryango w'abibumbye MONUSCO bo bari bamanitse amaboko. Nyuma y'iminsi 23 ifashe n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo kuri wa 18 Gashyantare Tshisekedi nanone yohereje muri Chad Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere Didier Mazenga nk'intumwa ye yihariye ashyikiriza Marshal Mohamed ubutumwa. Minisitiri Mazenga yagaragaje ko ubutumwa bwa Tshisekedi kuri Marshal Mohamed bujyanye n'uburyo perezida wa Kongo yahuje abataravugaga rumwe muri Chad bakaba bitegura gutera intambwe y'amatora ya Sena ateganyijwe ku itariki ya 25 Gashyantare. Radio mpuzamahanga yo y'Abafaransa RFI kuri wa 19 Gashyantare yatangaje ko mu ibaruwa Tshisekedi yatumye Mazenga harimo gusaba Marshal Mohamed ko yamuha ingabo zo kumufasha kurwanya 23. Iyi radio yasobanuye ko aya makuru yahawe n'umuntu ufite aho ahurira n'uruzinduko rwa Minisitiri Mazenga n'ubw'intumwa itabikomoje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru.
icyifuzo cya Tshisekedi yabanye n'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bya SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community irimo isaba leta ya Kongo kuganira na M23 no guhagarika imirwano n'ubushotoranyi ku mpande zombi. Umutwe wa M23 ubu tuvugana watangaje ko intego bafite ari ukubohora amoko yose y'abanyekongo batotezwa agacunaguzwa na guverinoma iyobowe iki gihugu, ushimangira ko utari kurwanira amabuye y'agaciro. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yabitangarije abanyamakuru kwa 18 Gashyantare 2025 ubwo yabahaga ishusho y'ibikorwa by'uyu mutwe umaze gukora mu kubohora abaturage ba Kongo bamaze imyaka myinshi bakandamizwa. Kanyuka yatangaje ko batarwanira amabuye y'agaciro kuko mu bice bafashe harimo bitarimo amabuye y'agaciro. Yagaragaje ko badaharanira uburenganzira bw'ubwoko bumwe, ko ahubwo baharanira uburenganzira bw'amoko yose. Hatanga urugero rwo kubakomoka Kasai ariko akaba ari mu ihuriro AFC M23. Uyu mutwe uvuga ko intego yawo atari ugukora ubutegetsi bwa Kinshasa, ko ahubwo hari ukubusaba kureka kwica abaturage. Abaturage bo mu bice uyu mutwe wamaze gufata bavuga ko noneho batekanye ndetse abarwanyi b'uyu mutwe batandukanye n'igisirikare cya Congo FARDC n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo n'abandi. Bahamya ko M23 idasahura abaturage mu gihe FARDC, FDLR na Wazalendo mbere yo guhunga batobora amaduka bagatwara imitungo y'abaturage. None ko M23 ikomeje kwigarurira igikundiro cy'abanyekongo aho yafashe, aho ntibiri butere imbaraga yo gukomeza ikigarura n'ahandi. Wowe bitekerezaho iki? Duhe igitekerezo muri comment. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nza tuganira kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegurira. Naho butaha.